Kublaya pi warok ki praloki was nyao suk wok pai ki video hao new channel hakani ka video kwa open snyao chapi wayap salingut ki bru walui lui hadin wada siat tempedung ki cipai ka Pakistan ha LOC line of control te chwa wo Sdang ladam pwe mude pi subscribe your new channel snyao pai subscribe khanang wayop ten cho cho ki yo ki video wa thme te ton Sdang hadin wada dep awo ong ya pin nin kasngi wada jan ka Thma la top ne tang wom putip sngi hai nin imit das Sdang sakiat ka Thma ha LOC line of control way ka Pakistan was Sdang ya kani ka Thma hey wa nin imit kichipai ka Pakistan da siat ki ha LOC line of control wa ha international border wa empercha ka Jammu and Kashmir day wa pen em kam da ki tup na ki post wa pher way hadin wa da siat tempedung ki te kichipai ka Pakistan da yap lengut ki wa chong chnong ki wa lui hey yeto wa ini nei liang ki chipai ka India le da ongki waki le da siat ka la ki ya ka Pakistan de wa to kom hi kam wa to hi u yo ki nakite ki lengut ki wa yap ka wi to kaman be hey wa da to iyung ko iwa em ha ka thain man kot ka Ponch district hadin wa da siat ki chipai ka Pakistan da ka tup da ong le wa ka khon yong ka wa khat lis nem irta da la yap ko tang wa da mynsoo jor ko da ong cho le wasa khanding ut won ki wa chong chnong wa pher ka Ponch district da mynsoo ki iwa mut waro ki wa mynsoo da em ki chphaungut hado katte wei nei da wajia kamni da pantip le wa waro ki thaupure hakisan tli ki border district ka Jammu and Kashmir ukhang ki mantu kasngi wei ki ni ki chipai ka Pakistan da Sdang ki wo siat tempedung hadin wa da panbana ka India ya ka wi ka operation ka wa ong ki ka operation Sindur hei wa ka India da aim ko wo attack ye ki khande tli ki thau yong ki kanhun le no ha Pakistan wa ha POK te du ki ni don hi ye subscribe like we share ye ki video khub le jibon